I obični građani ne živimo u istoj državi, rekli su danas na konferenciji za štampu predstavnici kraljevačkih Dveri, komentarišući nedavne izjave predsjednika vlade kojima je ocenio navodne ekonomske uspehe Srbije. Ova vlast nastavlja da nas zadužuje dosad nezabeleženim razmerama od 92 evra u sekundi, a ekonomski kolaps u Kraljevu je još veći nego na državnom nivou, rečeno je danas na konferenciji za novinare ove stranke, koje je ekonomija bila dominantna tema. Pre neki dan premijer Aleksandar Vučić je komentarišući podatke o stanju naše ekonomije izjavio na jednoj državnoj televiziji: "Toliko nam dobro ide da mi je neprijatno da čitam sve podatke." Ova izjava Aleksandra Vučića, osim sarkastičnog osmeha, kod svakog čoveka koji misli svojom glavom, izazvala je i osjećaj vređanja inteligencije i zdravog razuma, rekli su danas predstavnici Dveri na konferenciji za novinare, čija je osnovna tema bila ekonomska situacija u državi i u Kraljevu. Mi ne znamo da li živimo u istoj državi ili možda gospodin premijer nije u tom trenutku uzeo u obzir desetine hiljada mladih ljudi koji su napustili zemlju Srbiju prošle godine, ili možda nije uzeo u obzir da zapošljavanja u realnom sektoru nema. Srpska napredna stranka već treću godinu ima apsolutnu vlast u Srbiji, a jedini napredak koji je evidentan, to je brzina i zastrašujuće razmere kojima nas ova vlast zadužuje u inostranstvu. U ovom trenutku to je istorijski nezabeležen tempo zaduživanja od 92 evra u sekundi, 330.000 evra na sat ili 8 miliona evra na dan, koje će vraćati i naši unuci. Kada je usvojen budžet Republike Srbije, pričano je o javnom dugu koji je iznosio 22.721.013 evra. Brojač koji gledate govori nam o novom zaduživanju države Srbije u svakom trenutku. Govori nam o tome da je krajnje vreme da srpski narod poče da razmišlja svojom glavom i da sve ono što pokret Dveri u svom ekonomskom programu koji zastupa interese Srbije, koji se zove ekonomski patriotizam, propagira i govori, može da bude jedini spas ovoj državi. Kao ilustraciju rasta našeg zaduživanja, koji je od pomenutog usvajanja budžeta, dakle za mjesec i po dana, porastao za čak 2 milijarde dolara, Dverjani su danas pred sobom imali i monitor sa brojačem. Ali situacija u Kraljevu je još mnogo teža nego prosek Republike, rečeno je danas. Nedavno skupštinsko rasipanje para od harača uzeto građanima u bedi na neefikasne ustanove najbolji je primjer. Kada smo se govornici pitali, bilo da izađe odbornik vladajuće koalicije, bilo direktor te javne ustanove, bilo neki stručnjak sa strane, samo da nam da osnovnu informaciju o tome gdje će taj novac biti usmeren, nismo dobili odgovor. Više puta smo pozivali prisutne direktori javnih ustanova da izađu, da nam kažu makar dobar dan, došli smo, evo izvolite, pročitajte planove koji smo donijeli, nijedan direktor to nije učinio. Na kraju Dveri su pozvali Kraljevčane da u nedelju 8. marta u 17:30 dođu u bioskop Kvart i pogledaju premijeru drugog dela kultnog filma Težina lanaca, čija je tema ekonomsko ubijanje Srbije, koje je sada na vrhuncu, a delo je autora svetskog glasa Borisa Malagurskog.